Vizija vaših želja. XXL Travel iz Bazela prodaje avio karte po najpovoljnijim cenama za vašu domovinu kao i za ceo svet. Cirih Beograd Cirih za samo 275 franaka. XXL kredit nudi najpovoljnije kredite u Švajcarskoj. Najnovije krediti za stanovnike Nemačke. Pozovite 061 322 6767. Diskoteka Galaxy, subota 11. oktobar, finale misiju Švajcarske. Pobednici i dve pratelje idu u Pariz na finale misiju Evrope. Vredne nagrade. Devojke, prijavite se. Telefon 079 300 1919. Najpovoljniji krediti u Austriji. Imo Grand Invest. Hasan Hasomuminović vam pruža fizičko-psihičku pomoć. Proriče sudbinu iz duše. Više hiljada zadovoljnih i zahvalnih klijenata. Pošaljite pismo sa bezbroj pitanja na navedenu adresu. Odgovaram odmah. Stoja u Australiji, subota 4. oktobra u 20 časova. Colossus Hall, Grčka sala, West End, Brisbane. Todor 0417 376 406. Red Star Sport St. Gallen. 7 godina za vama. Red Star Sport St. Gallen. Red Star Sport. Imate 1007 razloga da nas posetite od subote 27. septembra. Cene koje niste ni sanjali. Za primer, sve od Adidasa, zimska jakna, trenerka, dukserica i dres. Umesto dosadašnjih 600, sada samo 199 franaka. Da, dobro ste čuli. Hoću da letim s Montenegrom ja su najbolji i lete za 299 franaka za Beograd, kao i na more. Montenegro Airlines sebe sada zove. Zdravi, uspešni, voljeni, gradimo život fin, koristeći božanske napitke Delfin. Gotovinski i hipotekarni krediti za sve zaposlene u Švajcarskoj. 15-godišnje iskustvo, 17.000 zadovoljnih stranaka. Budite i vi jedna od njih. Pronađite svoju sigurnost u nama. Maka Finac. U najlepšoj diskoteci Švajcarske ovog vikenda, petak 3. i subota 4. oktobra, grupa Đogani uz Vesnu i Đoleta maksimalan provod do zore. Svako veče je otvoren bar u diskoteci sa špil salonom, bilijarom i drugim zabavama. Ne zaboravite, 11. oktobra finale izbora za misiju Švajcarske. Novčani krediti Imo Grand Invest. Niko ne treba da garantuje za vas. Vi garantujete nama. Samo 2 meseca zaposlenja. Bez žiranata. Sa i bez austrijskog državljanstva. Bez garancije supružnika. Novčani krediti do 5,3% kamate. Hipotekarni krediti do 1.000.000 eura. I kamatom od 1,75%. Isplaćujemo stare kredite. Mi dajemo najviše. Vozim danju, spavam noću i letujem gde ja hoću. Hej, Šternen. Ovog vikenda kao i uvijek u Grodani je najlepše. Petak 3. i subota 4. hit gostovanja Anica Milenković i Alen Islamović. Naravno, ulaz besplatan. Odmorite se od plaćanja ulaznica. Svake srede veče Ljubo Loto Grill, svake nedelje popodne Chat Party. To može samo Grodonije. Ceo svet i cela Evropa se vrti u Nachtwerku. Diskoteka Nachtwerk i ovog vikenda za vas. Petak 3. oktobar, Go and Play i Zlata Petrović. Subota 4. oktobar, Bora Čorba. 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini. Satelitskog programa Kiss Radio. Budimo u kontaktu. Didakt je pravo piće, osvežava, trezni i prija. Didakt, nema zabune. Da ne bude kasno, obolelu jetru, hepatitis A, B, C, cirozu ili upalu uspešno ćete izlečiti našom biljnom terapijom. Ostanite verni prirodi. Boro Herba. Vaša omiljena prodavnica Trafikon u Baru, kanton Cug, se preselila na novu lokaciju. I dalje imamo za vas sve sveže domaće produkte, kompletna prehrana, pokloni, kasete, slatkiši, pića. Naći ćete nas lako u Baru na putu za Cug, odmah iza McDonald'sa i pumpe Kop. Čekamo vas. Devojke, prijavite se, postanite zvanična misiju Evrope. Lepotice jugoslovenskog porekla koje imaju između 16 i 24 godine, a žive od Švedske do Italije. Mogu da se prijave za konkurs za misiju Evrope 2003. 1. novembra u Parizu. Održat se veliko finale. Prijave na telefon 00336 14175121. Се што сакавте да сознаете за македонската естрада, секој втор петок во магазинот Свет. Od
18. septembra na kioscima širom Evrope i u Americi. Prava stvar, stiže Star. Zahvaljujem. Boga mi, mama, kako dobru kafu kuvate, možete da se udarite. Novčani krediti IMO Grand Invest. Niko ne treba da garantuje za vas. Vi garantujete nama. Samo 2 meseca zaposlenja. Bez žiranata, sa i bez austrijskog državljanstva. Bez garancije supružnika. Novčani krediti do 5,3% kamate. Hipotekarni krediti do 1.000.000 eura i kamatom od 1,75%. Isplaćujemo stare kredite. Mi dajemo najviše. Vizija vaših želja.